Mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri nibwo hamenyekanye amakuru y'abasirikare batatu ba Kongo Kinshasa binjiye mu Rwanda mu buryo butemewe. Binjiriye mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu, ariko basanga inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri maso. Aho binjiriye ngo babanje gufata ibisindisha nk'uko hari abaturage babibwiye TV na Radio 1. Twabyakiriye nabi kuko bari kuza kudutera mu gihugu cyacu. Wewe wabimenye ryari? Je mbimenye muri iki gitondo. Nabimenye turi kumva ati kwa Rutamu niho baje mu gitondo n'umugoroba mu joro ryashize. Bahageze baza kuhanywera inzoga bari kuvuga amaringara. Kongomani winjiriye iki igihugu? Nkatwe b'abanyarwanda twavuze se twagize amatsiko n'umwana w'imyaka 10 ari hano. Twese turababaye. Yaba ari umunyarwanda n'umukongomani bose ni amaraso bamwe. Bava hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo Kinshasa, abaturage bahaturiye bavuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri humvikanye urusaku rw'amasasu. Nagiye kumva numva amasasu ndavuga uti byakomeye. Mu gitondo nibwo nahageze. Amasasu wayumvishe? Barashe nka 3 kuko byumvikanye mu mudugudu hose. Byaje kumenyekana ko ari umwe mu basirikare ba Kongo Kinshasa binjiranye imbunda mu Rwanda batangira kurwanya inzego z'umutekano. TV na Radio 1 byabashije kuvugana n'umwe mu baturage biboneye imbona nkubone aba basirikare binjira ku butaka bw'u Rwanda mu mudugudu w'Isangano. Yabwiye ibi bitangazamakuru uko yababonye nibyo bari bitwaje binjira. Hari nka saa 7 z'ijoro kubera ko ngiye bakenshi ndagira amahirika, narindagiye ahantu hari akabara. Ariko none nagiye kumva numva nko hirya mu Rubingo mbona hari guturukayo abantu bari kuvuga iringara. Ndavuga uti si hani iwacu mu Rwanda ko ingabo zacu zidakoresha iringara, aba bantu ni bande? None ngewe nsa nk'ugenda hirya mu